Dilai Sarihajan Atawara Long Apache Bike Pen Baleno Car Kachetong. Karbi Anglong District Congress Committee KADCC Pen Dilai Community Hall along Mai Kiding. Pirthea Dangalong Easter Sunday Catalona Sonsi Karbi Anglong Arlo Prik Jamadi Malong Tami Catalon Dun. Kardom, pinia daba birta long pen ilisami mirinhan sepi, pinia birtang ton pen arjuponik tha. Dilai Police Station angkang Dilai Borsing terang arong ang den malom kidam tang jang mini phai sirke parni, anerlo por phai krehinia por malom Apache bike pen baleno car kachetonga jok bang hini, ahiring tangrak pen aringa hu keso. Dilai Borsing terang arong ang den malom Apache bike pen baleno car kachetonga jok bang hini bike along kachet habatum ahiring tangrak pen aringa hu sonanglo. Kachetong a bike registration number AS05K 0674 lapen AS19M 4781 ang bong kachetong ahir kang tang parpiga jok bike vek pen kachet hab abang aringa hu keso tanpik amlo. Aringa hu keso bang hini atuma men laki kolom sing teron artaning kan hongkeb lapen kachet habdun laki searching riteron artaning kan krehini pusi pachini pon. Bangso hut bike vek abang pu kolom sing teron abang ki ari chinglok pet lupusi ke thekdun long atumpen than pachini pon. Bike along kachet habang hini aring keso tuma phantong sekot pen sekilang ji aphan Dipu Medical College and Hospital along ansi palidamlo. Lapen halapu baleno long kachet habatung sitami aring hu asapso keso ke dokora jo sekilang aphan Bokajan CHC along ansi ponsi selang ponbomlo. Halapu kachetong abay lapen baleno car bangki Dilai Raikom Saikhia tumche pariding ponsi Dilai Police Station along an ponded lupusi pachini pon. Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live. Kidamtang jang mini pioneer kebarni lakhaing korai si Borjan constituency Dilai Joseph Terang Memorial Hall along anelo por phai krenia por malom pen Karbi Anglong District Congress Committee pen patirpi ponsi Jai Bharat Satyagraha Pwathi PN ponsi Borjan Mandal Congress Committee along ta mai paman ponlo labang so mai long BJP asong pen COC banging kora pho armu atum Congress I party along chipa okdun. Borjan Mandal Congress Committee amai phu Lokson Teron pensi mai chari ponsi mai long abarim MLA Sumrong Hang Karbi Anglong District Congress Committee Chunbang Surendra Singh Nar VP Rotoning T VP Vidya Singh Rongpi VP Asok Teron Assam Pradesh Congress Committee Lamjai Sarpo Gopal Chandra Sarma lapen pinnangan Congress ai klembang piatum chetong dun. Karbi Anglong District Congress Committee Dunmai Puroton in Tipen Lamthe Kaning Ponki BJP Atumke Radaphan Chobai Chokai Pensi Kilikalong Kachepahai Pon Piniarni Radaphan Kachechak Pona Lamthe Sabka Sat Sabka Vikas Parivartan Sarkar Desh Nahi Jugne Dunga Na Bechne Dunga Anutin Beng Account along Lakrip Ho Atanka Kirap Kipila Pen Pinangan Ason An Kachechagalamthe Anda Chipapling Pin Kachobaya Lamthe Saidi Puta Ningje Pon Sakuri bakuri kam jam babo. Ningi phela son loke kam ta long lapo sakuri ta long lapo. La so phia bangke Congress tumke hengno pirapa ne tumke puriborton sarkar nang pipo. Puriborton sarkar nang pipo pu. Pini ko pia puriborton sarkar la. Muni phangke chene la ka do ka sim theklang lo. PCC Lamjai Sarpo pen Kaningje Ponki BJP atumke democracy ke paphugatum Indian Constitution along ke tok free of speech pusitami latum kroi kri la silabangso a democracy ke phere memelo labangso mailong jesemet ke kewangji surihini roing kora pli aningkan MP kilega hot kachepa haiji aphanta chingki chethan padopon. And democracy is the only way out for the idea of India. This India that we have to
we enrich, and we are sure the people they where they have come out today and tomorrow, those people will regain retain Congress again in the coming Lok Sabha election in 2014, and we are sure that public rule will be established once more. Dilai pen Bijoy Rongpi, Karbi Anglong Live. Amar Jiwan adawai kinang ji atumaphan isi birta kemi. Bangso adawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami long pon ikji. Lapenan parta nang lina hok damde hem tot lun pen nang li hem an nang ke pathon kok mate home delivery our size setami do ikji. Lasi humri ignon Amar Jiwan. Nili kiso pray ninkan people tenga lo kiso a memar ke la son halo ye phong kiso phuo chorot phoming mang phukati apa mek chorot la son do kiso diabetes kiso ingkan arkep lo doai da chulo ghatita kiso chelang nam ulo di mapura celangam lo di kuda celangam lo gedong kage farmasi tu gedowai tu gene sinam gelo entan nona mangela so dowai chu det pen ge asap che do midang tar yang chelo chiklu yon dulu ichu Clardak pen kachini jiapan Troxy Highway Hini Tro Pho Highway Troxy nerkapalong humri ignon Ningkan surihini aprang Jisu Kristo birthya thak kedu unahut munit apap pen ajok Calvary across athak apran chipilo Laso pen ni thoma phi thiri pen kithur alamo Christian adhorom kirim araratum an kachima thadam angthek aningkan wang sitami Easter Sunday talon ponlo Lason si pirthya dang long tami Easter Sunday katalon pon ason si Karbiang long arlo prekjam adima long tami misen pen ketalon pon Sonsi Easter Sunday men pen West Karbiang long tami rongpuroi JCC ri sonim so tum pen tami Jisu kithi pen thurtang lo puamen pen Easter Eve Gospel Concert mesen pen paman ponlong Easter Eve Gospel Concert ke paman ponalong I am the resurrection and the life Bible kang thiralong pen John angdeng pi Chrisi angdeng so inkorei si along pen athepi alam en ponsi ada por phai krihini apor pen thiria long mondoli trok arada tum chingrum damsi Jisu kithi pen thurtang lo pu ani ngarong chipi ponsi Arnama phan kero kilun ke kan pen arnama long pathe pon Labangso Easter Eve Gospel Concert ke paman pon amai long atipitin na long milur ke kai pen Jisu Kristo phan kero kilun pen anong ke pathe pon aputhak nilitum Karbiang long live apherang ki pen kahumri dun alam thili noni litum arju pon sinan milinon ke dola ke chiri long sidu Bangso chiri long pi chiri bang malam ben pi thak se bang mana le tum nang lang dun linon apa chini pon pola kan pinu we la bangso dim long pray la Christian anim ke re matum monduli chok sitting room si rak bangso chiri long lang bangso chiri long lang kopi puthak mala ben kopi thema nang tum nang lang dun bangso puthak nang than dak la monduli chok kan ke bang tum la pastor tum do dikon tum do la tum ben ar dikon la tum pe than ponang Tapi labang so pinungi labang so jai me kalong jalan tum dak bilun ke kan sta me padukon masila katu kawe lang litum ki thike dang pona kaman sta me tapi ke mang masila bang so acting pia por sta me dak thike bang mala pendak for example jai me ke deng tum mala bang so puthak pastor tum do di kon tum do la tum pon ar juda ma ko pi puthak non jur lo pi por la thiri long pen kendel ke kai pon mala pen lang to ta kali lang dak for example jai me sta me ke deng pon do la si ko pi puthak se dak rat pen ke bang pen ching room si lo posona ja jai me ke deng pon mo bang so puthak ka chini te ni je pan non pastor tum do pastor Halapu rongkuroi JCC ri sonim so tum pen Easter Eve Gospel Concert ke paman pona puthak tami nilitum Karbiang long live athing no along nangke pachini don tu alam the noni litum arju pon thusina dak monduli pop an bak do ben ningwe banggen hingarong ulo pisonim sotum celang pet ben ningwe banggen la son aluna kan lun kikan persona program tadu lapen kadu ko aporateng ben si ningwe banggen muluk ongdung ben si ningwe ke milur ke kai tidalong nilitum pinungwe lada kapiman pon athila pohela the ani kanwang ta prang mesame jisu phan ki kroi arat atum la sonsi start Sunday bulote kunibar ajub
bagi kredi belote la ke debar lo posini tu ni kan bang semi tu la dak hirilong wang bom si tipida long kendel la personan kai bom wang bom lo de bom semi pining ge adak youth do an chinglum si tu la bang so concert sta peman pon lo Lason Thak-Thak-si Bokajan Sub-Division along Sabhapani Area Baptist Fellowship ang tangke parlo pinang amondoli lapen fellowship atu Jisu kithi pen kithur ani katalon dun Lason Thak-Thak-si Lakhijan Baptist Church along ta lukang ding pi ingko rapli yang ding so trok alangli dak aviluk alangli phan pathur tanglu pu athepi en ponsi ada por phai kri si apor pen Jisu Kristo kithi pen kithur mate resurrection katalon ponalong Rabbang Pastor Jamuel Hansi pen mai ke pahem huponsi ting ponlo Adun thu jai meka ting pen Bible kang thir ipot por hi ponsi arnam ardom pen mai kang pu alun ijir lun ponsi ting ponlo Maya long aluhi sarpo aman pen Reverend Aaron Teron pen si arnama lamati labang so Jisu Kristo kithi pen kithur thu alam Bible ang deng along pen langdam pen than pajirmi ponlo laso phi kardoma por en ponsi labang so amai pajut ponlo aphi kachitong atum an pen choranisan chorap sarsi mai misen pen pachun ponlo News report Karbing Long Line West Karbi Anglong arlo Bithung Rengthama constituency Tumpreng Maya Hongjai long Assam State Rural Livelihood Mission atumpen aningkan wang ason thak pining le thot stami pini jangmi poni phai keparni pen krehini ni thom an apartment district mission management unit 100 West Karbi Anglong atumpen chipatir pi pon thusi bohagi mela kepaman pon Tumpreng Maya Hongjai long pini jangmi ni phai keparni pen ahomi bohagi mela kepaman ponchi long kaddu kawe block li an chetong ponpo labang solong amri block socheng block chinthong block la pen rongphang block la block pli an chetong ponsi methang ari pen kapin chong prek jam kilang mi miason kapeklang ponji aphan tisik chedang pontang lo la block pli atum pen bangso bohagi mela long methang ari pen kapin chong joy peari inglong ahan pen kidang lok prek jam ason sitami bohagi mela long paklang ponpo lapen labang so bohagi mela long prek jam kachepatia son sitami padopon popusi district project manager Dr. Mridula Thakuria pen than pachini pon গ্রামীণ জীবিকা অভিযানত তরফৰ পৰা আমি 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচী অসমী বহাগী মেলা পাতিব ওলাইছো 10 এপ্ৰিলৰ পৰা 12 এপ্ৰিললৈকে ইয়াতে আমাৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ 30খন ষ্টল আমি ইয়াতে ৰাখিছো আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টল ইয়াতে আহিব সামগ্ৰী আহিব ইয়াতে আমাৰ অৰ্গেনিক ভেজিটেবলৰ পৰা লৈ কাপোৰ কানিৰ পৰা লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আহিব আৰু ৰংখান ব্লকৰ পৰা 17খন ষ্টল আৰু সোচেঙৰ পৰা 4খন আৰু আমৰি ব্লকৰ 1খন আৰু চিংখং ব্লকৰ 3খন ষ্টল আমি ইয়াতে ৰাখিছো তাৰ বাহিৰেও আমি ইয়াতে আয়ুষ্মান ভাৰত যিটো আমাৰ প্ৰগ্ৰাম চলি আছে আয়ুষ্মান ভাৰতৰ এনৰোলমেণ্ট কৰা হ'ব আৰু যদি কোনোবাই ইয়াতে আমাৰ ATM ওচৰত নাই বুলি পইচা উলিয়াব বিচাৰে কাৰোবাৰ তাত যদি কেছ নাই তেতিয়া সেই কেছৰ ব্যৱস্থা ইয়াতে কৰা যাব Dongkam Mukam pen Wiki Bay Karbi Anglong Live Tangte pinya daba birta ke lapansi kang ton poniklo